Morning, Dad. Ang kay Jero Balon, C2, Watatops, kag Orange. Good morning, Daddy. Oo, gamual. Gisa nagkaon sa hotdog. Pakita ka, Daddy, yung mual na chicks. Ang chicks. 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 Ha? Yeah. Mabait naman kami. Say hi na, say hi. Say hi. Gabay kami ni Rujin. Yay! Pasalubong si Kuya, oh. Ako na lang ni. Wow! May pasalubong si Kuya. Dali! Oh, pasalubong ni Kuya, oh. Na! Wow! Hello? Hello, Kuya? Puli na? Puli? Na? Go home na? Love you. Hello na kay Kuya? Love you. Say I love you na? Mwah. Wow! Bye! Wow! Cute ila doggy. Hindi makita. Hasta pa din signal sa wifi ah. Mahaw ka na? Yes. Ano yung maging pamahaw? Easy. Hi, Daddy. Kay Mami, buhok ko green na. Tapos red. Ay, pink. Tapos gray. No, Arsa. Nagpa-cute. Kuya, good night na kay Daddy. Say good night kay Daddy. Good night, Daddy. Bye-bye na ka, Jin. Jin, bye-bye na kay Daddy, Jin. Shh. Bye. I love you. Bye na kay Daddy, Kuy. Kuy. I love you, Matun. I love you. Love you ka na din. Kiss na kay Kuya, kiss.